لەگەل بەڕێز بەهاب جشکۆن ئەکادمیسیان لە زانینگەها دیجلێ ji ئامەدێ میوانێمەیە ئەو بسپۆرێ کاروبارên سیاسیە دێ لەگەلمەوە بەڕێز جشکۆن سڵاو بلوابن ئەف سەردانا سەرۆکە هەرێما کوردستانê Nêçîrvan Barzanî ya ji bo Tirkiyeyê hûn çawa lê dinerin روش باش ناوبرا ترکیه و کردستان حتی 2017 گلک تکیلیکی باش و خورد بود. لیبری پشتی رفراندوم آزادی کردستان وان تکیلی گلک کم بود. به تمامی نقطه فقط نگاشت سویا بری وقت بریش باش نبود. از باور دکم ویا سدما ویا هریمزن سدما وی وضعیت هریمزن او وکیل ترکیه سیاست ترکیه بود. سیاست ترکیه پشتی 2015 ama bilhassa pişti 2017'de siyasetteki gerek milliyetperver gerek Hamasi o gerek ciddi Kürt hatmeşandın. Vi siyaseti ezba verdik ki bu Türkiye nem menfaata Türkiye bu Türkiye cibiya karekici des nexist. İro Nêçîrvan Barzanî hat Türkiye be Mevlût Çavuşoğlu hevdîtinekî çekir daviye be Erdoğan jî hevdîtinekî çekir. Ez bawer dikim de vî ewkê de vî van hevdîtinê de sê mesele mühim henin ew vana bigirin destê xwe. Yek operasyonê Türkiye yani Türkiye li operasyon li Iraqê û li Herêma Kurdistanê berdewam dike. Vîya ji bo Herêma Kurdistan gelek zararê mezin derdixe ortaya hem tekiliya wê Türkiye xerab dike hem tekiliya wê PKK xerab dike ra pirsgirêkî gelek mezin heye. Van operasyonu alîdinê vî operasyonê hükümeta Irak jî nerazî bûna xwe nîşan dide. Vana muhtemelen ev vana bê peyvandin. Adî li herêmê gelek geşandinê mühim henin. Mesela Droberê Macron hat Bagdayê li Bagdayê hem serokkomarê Iraqê re peyvî hem serokvezîrê Iraqê re peyvî hem jî bi Nêçîrvan Barzanî peyvî. Di vî hevdîtinê de Macron du mesajê girîng da yekî got navbera hevlerê û Bagdayê diyalogekî berdewam dike em vî diyalogê piştgiriyê mêranî bidin. Vî piştgiriyê heta îro mêranî da jî vî 6 saetê şûn dê mêranî bidin. Li alî dinê jî mesaja wî ya duyemînê gelek mühim ew bû ki Rêveberiya Kurdistanê em cemînin ji bo îstikrara siyasî û îstikrara demokratîk bira berdewam bike berdewam bike ew Fransa her daim nêzîkî û cem Rêveberiya Kurdistanê ew bibe. Vîya van mesaja gelek mühim bû ji siyaseta herêmî wexta me re lêmizekî gelek mühim bû çünkü îro Türkiye û Fransa li du qada li hemberî hevdûnin yani hem li pirsgirêka Libyayê de hem li pirsgirêka Behra Spî de her du alî hemberî hevdû sekinin. Muhtemelen ki van Evka jî van hevdîtina jî van mesajê Macron jî ew di nav Kurdistan û Tirkiye bê nirxandin. Az Sîsî mesela Sîsî jî ew ki ez bawer dikim sêyem jî ew ez bawer dikim van tekiliyê ticarî van tekiliyê gora pazarê vana çi bibe çünkü vîya hem ji bo Kurdistan hem ji bo Tirkiye gelek mühim e. Eger tekiliyê aborî navbera Kurdistan û Tirkiye berdewam bike o zêde bibe vîya hem ji her du alî o hem ji gelek mühim çünkü hatta îro evkekî hûn zanin pandemîkê heye gora vî pandemiyê jî dîsa van tekilî berdewam kiriye nêzîkî 5 milyar dolar dayî nûsendin çêbûyî navbera Kurdistan û Tirkiye li alî dinê her ro nêzîkî 1500 vesayet ji Tirkiye derbasê Kurdistanê ji Kurdistanê derbasê Tirkiye dibe yani vî ticaretê berdewamiya vî ticaretê hem ji bo van devlete hem ji bo gelek mühim e. Nêçîrvan Barzanî di vê seredanê da peyamek ji Macron bû Erdoğan anî be bi taybet jî li Bagdayê ew hevdîtinê ku pêk hatine du caran Macron li gel Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî civiya û ihtimal heye jî ku piştî Tirkiye bi demekê biçe Parîs û biçe Ewropayê jî Nêçîrvan Barzanî.
Ez baver dikim via yani ökeki diplomatik jibo diplomasiye gelek hez dayı Reveberiya Kurdistan'ı vi siyasete du Armancaviyeyi Armancaviye yekem navbera hevleri u Bağdayı diyalogu ki vi diyalog jibo vi diyalogu pişkiri bigre yani makro zaten via nişankır sebedüs be muhtemelen Neçirvan Barzani o timavi Avrupa'ya dineceği ben der hakkı vi meseleyi de بشغلنا ويا جي هرن ويا دبن فقط mesajı ki taybet yani جب ماكرون ani bir ezviyan zanım yani ya ihtimal heyi tabii bir ihtimal gerekmeleri de siyasette de bir aklı ancak der hakkı viyade yani je Macron peyame ki taybet bu Erdoğan hati ya ji der hakkı biyade davazi ki çe bu ne bu ezbiyan zanım fakat B ve peymane yani ve peymane hebeci tünebici via muhakkak mühim fakat beri her tişt mühim ev ki Fransa de siyaseta heremide duhazı rol ki mezin bigri Türkiye via bu tehlike ki dibine bu bir duhazı denge ki yeksane ki tesis bike az vi ziyareta Neçirvan Barzani de vi evkede de vi çerçevede dinirxinem. Başa. Dudbini ko rola Neçirvan Barzani ya jbuna benkariya dinavbera Macron u Erdoğan eger hebe ve jbu rola Kurdan jbu Kurdan linavçe lehereme da de baş be yani bir rol her daim heyi yani rola hem Neçirvan Barzani hem rola Reveberiya Kurdistan'ı bir rolü her daim heyi anka Türkiye Ali Kurda düse hep perskireki mezin heyi yani yek perskereka Kurdan Türkiye heyi navberat Türkiye devlete Türkiye o PKK çıl salı şereki berdavamdaki vi şer anka Türkiye zedetir le ser ahı Kurdistan'ı berdavamdaki via jibo hem jibo Türkiye hem jibo Kurdistan perskereki mezine yani vi perskereki çareseriya vi perskereki eger hebe devrade rola hem Barzani hem rola Reveberiya Kurdistan gelek mühime adıdı Türkiye Suriye'de ji perskereki vi Kurd heyi anka viaji çebu yani le Suriye anka Suriye'ki nuh inşaatı vi Suriye nuh de Kurd çava roleki bigrin ya ji vi Suriye nuh de çava جيبگرن ویا گلک مهمه لبرا حتی ایرو ترکیه رولی کی مثبت نلیست از امکارم ویا بیجن فقط ام دبینن آنکال روجاوایی جی گشاندانی مزن هی ناورا کرده جی گشاندانی مزن هی مثلا لبرا اوچه دبی لبرا هفدیتینی یکیتی بردوام دکن آنکا خبرتن سدی هشته وان غروبا نافوده مطابقتی کی چکرنن سدی 20 پرسکریکنن وانا جبو وان پرسکریک جولی راکن وان هفدیتینی وان بردوام دکه دفرادی جی از باور دکم رولا هم Barzani hem de Reveberiya Kurdistan gelek mühimi Türkiye vana geçtik takip diketi şopine levrade be Barzani Reveberiya Kurdistan eğer hevkari ki çebike zemineki hevkari ki inşa bike viyaj bu siyasete Türkiye hem bu siyasete önder hem bu siyasete derve ve daha baş bu ihtimal ev ki devi hevditine de van perskelikacı varan sermase o der hakkı vanaji her du ali daxwazı xoş hevdure bin zaman برستا جوشکن بهزبونا پیوندین هرما کردستان و ترکیه باندورا ویا باش دل سر پرسا کردی لا ترکیه و باکوری کردستانه چاوابه Türkiye 2013-2015 bu perskereka Kurd bir riya demokratik çareser bike levra pevajoki çekir pevajoki levra berdevam kır vakta bir pevajoyi de medit rola Kurdistan gelek mühime yani vi deme Mesut Barzani gelek roleki mühimdi vi pevajoyi de dit her do alici rola Mesut Barzani anin zaman yani hem Erdoğan hem Jüviçari PKK
via ani zaman bir rol her daim heyi. Yani eğer her du ali bu kazın hevditindeki çekin ya jî bu kazın یکی جبوان نابرتی بکه بری هر تشتی هر کسی کیتی اخلیوان رهبری کردستان تی اخلیوان چونکی هم وی رهبری هم لهرمی یعنی هم لپرسکریک لکیجان قادهی نوی قادهی هم پرسکریک زانه هم آلیا ناست که جبوی گلک avantajı وی زده هنن از باور دکم اگر ایو یا جسبه در حق وی مسئله ده پیواجو کی نه چه بیاجی پیواجو کی نه نیتاوی بینز zaman livra herkes rola Kurdistan zanı o goravi rola Kurdistan evi siyasete خوب meşine. بله. برئیس وهاب جوشکن ج آمده زور سپاس بوتتو میوان ما بوی.